And then semakin lewat, semakin banyak orang. Sebab banyak orang buat live. So, bilik-bilik ni adalah kita punya agency leader punya bilik lah. Meja sini adalah kita punya open space office lah. Ini kita team punya co-founder. So, sini ada pantry. So, you lapar, you nak buat coffee, so sini lah. Sini kita punya office meeting room lah. One of the meeting room. Sekali register 2 jam. So, kalau you stress, you letih, you nak buat meditation, sini area dia lah. Tengok view dia. I think office open sampai pukul 11 malam. 7 hingga 11. And then semakin lewat, semakin banyak orang. Sebab banyak orang buat live. Ini kita punya yearly sales record lah. Sebab baru kita punya award dinner bulan lepas. Ini tingkat 34 open space area. So, sesiapa tenant ke, owner ke, ataupun dia punya staff pun boleh datang sini. Kalau you punya boss, you punya company kasih stress kan, you boleh release stress kat sini. Ambil oxygen sikit, dia outdoor. Kita ada gym room lagi. Ada gym, ada meeting room. Ataupun kalau you punya company sedang cari office baru untuk expand, you boleh DM Mike juga. Sebab ini building pun masih ada vacant unit untuk sewa. So, ini memang kita punya business center lah. So, ini gym room lah. 7 hingga 10. Lepas kerja, jam, you tak mau balik dulu, you boleh release sikit kat sini pun boleh. I jarang masuk sini. Biasa I kat bawah punya restoran.